I think benging number 2 kulast. Ekugcineni sengasakhona bangibambe ngala nangala sengasakhona ukukhuphuka lesikhuphukelo sokuya lemoyeni ngandlulwa nangigogo kunagogo Mkhomasi gogo nomthandazo nomthi wangidlula ngathi akangiboni aphethe elidondolo the only thing leyingende kulo field workers ngibe nalesibinzi nalefukufuku lenginalo nyalo ukuthi gogo nomthi wangidlula ngambona sithela ngathi akangiboni amdzala angaka afike na 70 but undlula umuntu lona 40 ngavele ngabona kahle ukuthi yabona la ngiyadibambelela ngastart from that day we decided ukuthi angangidlule ngogogo mina that is why every time I'm not less than 20 people lebangidlulako ngiyofika ku reach point angifuni nje angifuni ukuba nginumber 30 futhi ngiba maybe ngaba number 20 nangithi ngiledile not more than that because ngabona ukuthi anginawundlula umuntu lomdzala lo phethe idondolo ngabe eksena ngibi nale lifukufuku lokuthi ngifuna ukuvuka because ngisuka ngo5 ngivuke ngo4 because nginalendo lethi I must go there nangiya lapha kusho ukuthi la kulenzawo lengiya kuyo kunebunanzi akukho loku wrong akukho lekudzinga ku minus shothi yonke into ihlalisekile kuhamba kahle kuhamba ngolayini ngoba angeke uyenzaweni lo wati kahle ukuthi eshingilolimali bese uba naleli lukuluku lokuyakhona but if ever ufuna ukujumpa fast it means le uyakhona khona lokuhle lokutholayo and ubuya utiva uhealed now so khona lokuthi nje usocialize nebantu that's why iBhayibheli lithi umuntu ufanele lo ngathi hlanganisa nebantu uyadatisa yena so the more uhlanganisa nebantu kuningi lokufunzako lapha kulabantu ukuthi lona umuntu loso yabona kushothi nawe na uso kufanele boshintsha ukhona ukusocialize nebantu besoso then kukufundzisa tindo letiningi lokuthi ube nebantu ukhona kufunza tindo letiningi la sinebantu nema professional lamaningi the fact nje ukuthi basilethela nebantu basifundzisa mina kuningi lese ngikufundzile le ngithatha ngumikise some of the people bayathi ukuthi ngiyeke ngibatshele ngithi le ngifunze ini asendeni so lokunye ngingasho ukuthi ngikuve ngala bese ngisho ngathi ngiqhamuka la ki Sanibonani abukeli bami emakhaya. This is Lawfeld Workers Podcast. Of course, this is your host, Rebecca Mvili, podcasting live in Nullspace now. Namhla ngilandzela sisinomcebo uwakangozi. Sifuna kumathi phela ukuthi ungubani outside of Lawfeld Workers nakhona lapha ka Lawfeld Workers sifuna kumathi ukuthi udume ngani and yini lele menda abe ku Lawfeld Workers namanje avuke ekseni every Saturday ete ku Lawfeld Workers. Yini lele emjabulisa ngaka? Wena hlala lapho uthini unganyakati zama nje ukuthi uthole icoffee lakho because it's about to go down. We are about to find out ukuthi sesinomcebo ungubani. Baba kusasengina futhi Kimi phambi kwakho somala Umoya wami udinga wena Ngisondeze duze nawe Emoyeni onamandla ungibambe ngesandla Emoyeni onamandla ungibambe ngesandla Okay ke babukeli bamakhaya njengoba bese ngishide ke ukuthi ngimlanza sesinomcebo wakankosi ilangeni lelihle njengoba nisibona nje sichakaza ngeke phela uchakaze emalangeni angekhethudane nawe unjani sando zami ngiyaphila nami sesinomcebo tshela mina
Sesinomcebo ngubani? Okay. Umcebo Nkosi uhlala eBejikufa and then unemntwana loyi-1 ushadile. Okay. So mema abantu abe-Sunday school. All right. Ngokushade sesinomcebo nokushade umntwana wakhe. Kushade mina. Okay. Ungumem we-Sunday school. Yes. Ngiyathemba ukuthi Nkosi uya-recruiter mfana makhe. Letinto leti nje ngidendela abantu labafana nangimem ungaliyekile lithuba sesiliphunyuke i-water point ebantwana nangimem na ufuna ku-eda ungasupporti Simaseko. Sithando sami, so tshela mina uweva kuphi nge-Lawfield Workers and futhi wayijoyina nini? Kuva nge-Lawfield Workers besinasesithandi siye kohlanganyela ku-women's hiking ngala eKapsehoko. Then bekuthi I think it was 16. Then wathi kunalenye group le befanele ayijoyine ngeti-16. Yes. Le bekufanele ngawuye khona but wa decide ukuthi siyele ku-hiking ngobe already bese sibhadalile sebasibukhele nenzawo. Yes. So we decided ukuthi siye khona. So the following week sizobe sesiya kule Lawfield Workers siyoyibona ke yona. Yeah. So the following week savuka ekseni safonela ngobe yena at least bekajwayelane na Mrs Brown. Okay. Then wakhuluma naye wamtshela ukuthi wona Nami ngangijwayele. Hello. Sanibonani. Ngikahle. Untshelile ukuthi wanginika igift ye-perfume ngobirthday yami. Sithemba unukelela yona nyalo. So Mama Brown waslayitela ukuthi sise emoyeni. Then ke sabe sesiyavuka ekseni ke nathi siyakhona le moyeni sathola vele bekuyinyanga yabo make sikhona lapha ya. Then nathi sahlanganyela basitshela ukuthi siphuma sishona e-airport not knowing ukuthi what's going on. Yeah. Siyahamba thina sicabanga ukuthi hayi indoda ilula. Nasithi sesibange engale airport nasibuya I think benging number 2 ku last egcineni sengasakhona bangibambe ngala sengasakhona ukukhuphuka lesikhuphukelo sokuya lemoyeni ngandlulwa nangigogo kunagogo Mkhomasi gogo Nomthandazo nomthi wangidlula ngathi akangiboni aphethe lidondolo the only thing leyingende ku-Lawfield Workers ngibe nalesibinzi nalefukufuku lenginalo nyalo ukuthi gogo Nomthi wangidlula ngambona sithela ngathi akangiboni amdzala angaka afike na 70 but undlula umuntu lona 40 ngavele ngabona kahle ukuthi yabona la ngiyadibambelela ngastart from that day we decided ukuthi angangidlule ngogogo mina. That is why every time I'm not less than 20 people lebangidlulako ngiyofika ku reach point. Angifuni nje angifuni number 30 futhi. Ngiba maybe ngaba number 20 nangithi ngiledile not more than that because ngabona ukuthi anginawundlula umuntu lomdzala. Lophethe lidondolo. Uphethe idondolo ngimncane nakangaka. Lo muntu ngithemza kabili mina angidlule. I decided ukuthi no I can't do that. So that is why namanje ngisemandleni. Ngele 2 weeks ngimoshile but nje solo ngibambele stream sami lengisibamba. Yebo mfana maki. Gogo Nomthandazo Dr. Nomthandazo sithanda ukubonga. Siyakubonga gogo because umnike a good challenge. She knows. You told her. Yeah, ngimtshelile ngathi gogo yabona ngila ngenxa yakho. Awudlalanga naye. Ikukhubile le ndemoyeni. Ngikhuba ngihlanga umntana ngithi wena ungende ngaba nemidlalo.
Yeah. Ngiyabonga sesikuku-inspireisha. Yes. Which is a good thing, Shem. Yathi Kakhulu. tithandwa tami ngoba masibaningi la kwakho uyabuka ukuthi mawucabanga nje ukuthi naloya uyachubeka ngeke ngiyachubeka nami so ngiyo indlela emnanzi ke ngelo field workers ukuthi sibaningi and siphana amandla. No ngiyabonga kakhulu sithandwa sami ngaloko. So Daddy tshela mina, when you joined ilo field workers, did you have a specific reason yokuyijoina noma nje wathi I just want to be healthy? Ngingasho ukuthi nginayo i-reason. Number 1, i-BP beyishaya le phezulu le yangaphansi vele beyishaya bo-120 and ngilele banga-stroke ne. Yeah. But the more ngijoyina, the more I tell myself ukuthi angisho yonke into lo ikhulumako uyayi-creator. So Yes. I decided ukuthi as from today angifuni nje dokotela ngitshele ukuthi i-BP yakhe isetulo. Yeah. So from there until today nyalo nje nabathatha ama-blood everything ipass. Ikusebentele ilo field workers. So that is why nje angifuni nje kuluza naleli 1 ilanga ngiva buhlungu ngabe ngiluzile. But ngoba khona 2 weeks. njengalo 2 weeks alo 2 weeks wona ungibulele kakhulu. Yeah. But nje ngamane ngilove ngoba there's something lefuna ngiyende esontweni or kunemgcwabo or something else. Yeah. But nje so much so ukuthi sengihledi ngilele ngiyavuka nje ngivukiswa nedi ngivila lapha. Yeah. No, I can't do that. Ngihlala nginale nalokulangatelela ukuthi Saturday ufika nini. Impilo yakho ayisasengilutho ngaphandle kwekucala iSaturday yakho ngelo field workers alihambi kahle leli Angina life lapho. Yeah, anginayo Ukuva kahle shame. sithandwa sami. Njengoba ke wajoyina ilo field workers nge-Women's Month, nangu mina ngiyapodcasta futhi nge-Women's Month. Next week ngizobe ngihlanganisa umnyaka. Nakya. Hi man, akucale mina ngithi happy 1 year anniversary in advance. Yeah. You are welcome, sithandwa sami. So Daddy tshela mina njengoba ngisho ukuthi sowunawo umnyaka ke une-lo field workers sukela uyijoyinile lo field workers uyiva ikuphethe njani ayisi ukuthi uyasho ukuthi i-BP yakho sihamba kahle potential nje umndeni wonke lo field workers, the works that we are having, ama-challenges lesinokuwenda kube mnanzi udiva njani kalo field workers kulo mnyaka futhi asikhonto longayitshintsha kalo field workers noma no yonke into wena ukhandela kahle. Uma ngabe bendothi kukhona lokungahambi kahle ngabe eksena ngibi naleli fukufuku lokuthi ngifuna kuvuka because ngisuka ngo5 ngivuke ngo4 because nginalendo lethi I must go there. Nangiya lapha kusho ukuthi la kulenzawo lengiya kuyo kunebunanzi akukho loku wrong akukho lekudzinga ku minus shothi yonke into ihlalisekile kuhamba kahle kuhamba ngolayini ngoba angeke uyenzaweni lo wati kahle ukuthi ishi ngilolimali bese uba naleli lukuluku lokuyakhona. But if ever ufuna kujumpa fast it means le uyakhona khona lokuhle lokutholayo and ubuya utiva uhealed now so khona lokuthi nje usocialize nebantu. That's why iBhayibheli lithi umuntu ufanele lo ngathi hlanganisa nebantu uyadatisa yena. So the more uhlanganisa nebantu kuningi lokufunzako lapha kulabantu ukuthi lona umuntu lo so yabona kushothi nawe na uso kufanele boshintsha ukhona ukusocialize nebantu besoso then kukufundzisa tindo letiningi lokuthi ube nebantu ukhona kufunza tindo letiningi la sinebantu nema-professional lamaningi. The fact nje ukuthi basilethela nebantu basifundzisa mina kuningi lesengikufundzile le ngikuthatha ngumikise. Some of the people bayati ukuthi ngiyeke ngibatshele ngithi le ngifunze ini asendeni so or lokunye ngingasho ukuthi ngikuve ngala bese ngisho ngathi uqhamuka la kimi ibe vele kuqhamuka la kuwe mhlawumbe uyancela ekhaya kini so uyadeliver iza ngawo injalo nje. No nguva kahle sithandwa sami njengoba niva ke Make Nkosi, right? Make Nkosi uhappy ke ngelo field workers phela funa ngilungise kahle ngithi Make Nkosi funa ngithola ukuthi ngila Nkosi noma Make Nkosi. This is Mrs Nkosi.
So ndithanda tami njengoba nimuva ke make Nkosi ukuthi no uhappy and uyafunza kakhulu and i-information la kayithola ka Lawful Locus akayigoli uyayishare nabantu kuloko lokubalekile sithando sami because Lawful Locus is all about umphakathi zifuna kusita umphakathi so uma wena umunya la ekhaya bese uyahamba uyoncenisa ngaphandle it's a good thing I believe ukuthi the day bathola ukuthi okay kahle sesitongele into ufunza ngala nabo bato banamandla ukuthi basukume mbede ka Lawful Locus because yebo uyabapha lokho bakufunza ko mara egcineni ufune nabo bathi vocavoca use babe healthy kubalekile ukuthi sithi vocavoca ke bazalwane enkosini so sando sami la ka Lawful Locus ke sinamatafula lahlukahlukene sinelitafula libantwana which is the library leliphethwe ngibosese Nkosi nabo make Radebe and then sine water point yethu le ka 6 kilometers then sinabo babebhanda i-safety yethu la ekhaya lababuka ukuthi emgwaqweni siwela kahle si safe asibe netingoti njengoba iLawful Locus sukela yaqala 2018 akukase kwaba ne-incident nje emgwaqweni ukuthi bashayise umntwana nani then sinalo the wholesomeness la Tuesday lapho basifundisa khona ukudla healthy nekuthi sithi vocavoca kancane wena kulamatafula lawa lesinawo ngabe likhona letafula lothi yabona leli ngilithanza kakhulu because liyangisida lana la noma ayicha uwathanza wonke lamatafula ngeke ngithi leli angilithanzi leli ngiyathanda number 1 leli bantwana leli nase ngichamuka letulu le yeah angisho lelam lokuqala leli letulu leli le 6 kilometers lela yes nangidle kula ngithi ngiyiwina yakhona ngifike ngicale ukuthola icup yami khona yema fruits lelo vele ngibatshele nangichamuka ngithi I'm the winner ngicela icup yami banginede ama fruits ngiphume ngibuye nangibuya le petrol la indleleni iyehla le gauge okay senangifika la etafuleni la bese ngithi ngiyacela sheme iluthi lehlile bese bayangipha leya labantwana ngoba sebaqedile lapha bese banginiketa ngivangisayina ukuthi namhla bengikhona phela yebo phela bese ngenda njani bese ngiyahamba bese ngala kulela bobabebhanda uyangathi bayangathi ke ithi divele uyangathi uthi imoto ngiyayisaba uvela athi mbo athi asami namanje nje ucetha kungibamba lapha athi ngiyakwathi ukuthi wena nemoto anivani bayangwelisa vele bonke bangwelisa ngiveke ngibatshengele sekufuna ngwele phela angikhona lokwela ngoba imoto ngiyayisaba bangibamba ngesandla ayilelo lona lingibamba ngesandla lingwelisa so angeke ngithi kukhona leli ngathi wonke anemsebenzi wawo leka wendako lakini lo muzi akusebentela wona angisebentela wona I get ithandwa dami never ke you guys keep it up wonke lo msebenzi wenu leni wendako muhle kakhulu sesi uhappy ngabo ubenefita kuwo onke lamatafula wala ekhaya so sithanda sami la ekhaya sinenkonzo ke yekupha njengoba si adoptele ekhaya eWhite River lebantwana sihle ngeminyaka masihlanganisile sihambe isipha abantwana phela ukuthi nabo babe warm bagcoke kahle esikolweni futhi badle asigcine lapho kuphela noma ngabe kuvele timo letithide emakhaya uyakubona nje imvula iyamosha siyazama ukuhlanganisa bese siyonikela lapha ya wena sithandwa sami ucabanga ukuthi iLawful Locus yenda lokho kuhle yini le kwindako noma phela thina sitele kutoka la sikadeli kutokhipha imali uyabona noma kushoniwe siya contribute thina phela silibandla futhi siyabambela umsebenzi wethu nasekumene so how do you feel ngale nkonzo leyo lesindako yokupha la kuthiwa umuntu nomuntu and number 2 kufanele wathi ukuthi uyahiye ukuthi utonceda lo munye umuntu angithi wena na unako ukhona kupha okufuneka uphe lo munye bathi na unako kufuneka ukhiphe angithi so leyo kupha yabona babe mashaba ukudlala irole lenkulu especially when it comes to nasekathi sesiya kuphi or so ubonele ekhaya or something ukuthi nyalokso so uthi ngicela into leso ngibonga lokho ukuthi
ngathi le group yakhe inale heart of giving. Yes. Because le angathi umbe icala lapha kuye yini. Yes. Ngobe angeke ubuse bantu kwasawena ungasingilendo ngobe uyobanika ini labantu. So ngicabanga ukuthi nalokuthi wathine nasibona athi kunendo leso si jump fast. Yes. Sibe nale mentality lelekanayo yena yokupha ngobe lokubalekile ukuthi si-adopte le mentality yakhe lelekanayo yokupha uhlanganisa abantu ngobe athi ukuthi ngibahlanganisa nje nasekufika sigaba lesithithe salomnyelo oswelayo angeke simbuke nje sithi hayi utoti bona but uthi ngobe singumndeni sisita nesodvana nasesiphuma thina sisodvana sesiphumela ngaphandle because already thina sesicovered sesiphumela ngaphandle so lokuthi nje bese uyakhona kubona ukuthi le ngaphandle lokuthi thina sesicedzile sengiya ngaphandle sengifuna lokuthi la ngaphandle nakasibasiteni phela ngoba siyathi ukuthi thina sesefile nabo then asambeni phela then kona lokho kuyakhombisa ukuthi there's something lenkulunkulu lekayibekile ngale group. Yes. So and uNkulunkulu will keep on doing the good thing ngayo ngobe iyanikela because lokubalekile uNkulunkulu ufuna ukuthi sandla hamba Sandla. So ngikho lokubalekile ngikuthanda kakhulu mina vele when it comes to giving ngiyalimala nangabe ngingakakhiphi vele ngamane ngizame kuboleka nakathi okay sicela i-contribution I think siye last year ne le Y3 yes le Y3 I try ukuthi ngizame ngisqueeze futhi bengase ngabuyeli nasemsebenzini bengihleli ngingasebenzi but I try to squeeze ukuthi ngibe nayo le mali yokuthi noma sengikhipha lithini le fish but at least it means something so I try ukuthi kona lokho kuncane ngiye bese ngiyakhipha and we make sure ukuthi siyakhona siyo and bengana moto but I borrow imoto ngaya khona ngayo lo kanjani bengiya em17 we Sunday school but I started le qala ngathi nedi ngobe kunebantwana ngathi sengobona labantwana le bathi siya goba nikela then I was happy the way bekungakhona and bazalwane shem baya donate shem uyabona ilofedo ukhazi when it comes to giving ayihlala phansi shem emalini ayisistinge iyakhipha etindweni so ayikupha bona hlala phansi no dithando dami niyamuva sesike uyasho ukuthi uhappy ngale nkonzo yethu yokupha la ekhaya and especially ke uma athi beka nendlela yakhe yasenkonzweni mara wathi ufuna ngihambe ngiyobabona labantwana that's where ke slogan seso singena khona masithi don't promise commit so uyakwadi commit sesikuthi angihlanganise yebo nginalokho awuthi ngiyocala khona ngalana babone labantwana ukuthi nabo babalekile kithi before ngihamba ngale muhle kakhulu umsebenzi sisebonga kakhulu. So darling, mina nawe sicishe sisikhulumile lokuningi. Umuntu longajoyini iLawfare Workers longa exercise ungamtshela ukuthi ungamputha nje ukuthi now ungakajoyini let's say nje singaze sibuye kuLawfare Workers ngobe lo munye into othi yo baya kuphi mina le mali yokhamba ukuthi nje uvuke ekseni uyojika lapha ya uphindze ubuye na ungasengendi lokho usenkingeni nedi lokuthi nje ujike ufika lapha uphindze ubuye uhlale phasi the following day ungeda likilo ngiyacabanga ukuthi uyothi ucedza inyanga so ukhona kuhamba 3 kilometers per day and that's so, something there's something ngoba lapha yana kune ma benefits labakhona even though ungeke wabone ngaleso sikhathi but ngekhamba kwetinyanga utowabona so kubalekile lokho ukuthi vuka manje uyojika lapha ekhoneni ubuyi noma leti kungavumi leti nyawo but kancane ungahlali vele sohlala uthi nzinzi no kuvakele ngiyathemba ukuthi nani niyamuva kahle ke make ngihosi ukuthi uthi nje it's not even you don't even have to come to Lawfare Workers
exercise man, exercise phuma uyojika khoneni, do something ngalo mtimba because hey basopa ingozi. So edali la ekhaya sinokwenda ama long walks ne, ama long walks nje sinami go crazy as doing the 500 kilometers and what not. Wena ufike ngo-August, which I believe ukuthi ufike sesiwahambile bodwa banenhlanhla lomnyaka, but because of loko naloko angithi thina siyaplana ngoNkulunkulu uyadecide. So lomnyaka ayizange yaba khona walk bekumele sesithi sesidobona next year. Now ipurpose yalama walks wethu ukuthi sizama ku-unite the African countries ukuthi sibambane sibe munye. Ucabanga ukuthi are we doing a good thing ngaloko noma we are just wasting our time? Let us just focus on us walking nemitimba yethu. Lokubalekile nje kufuneka sitati ukuthi wonke umuntu udalwe uNkulunkulu, so simunye. Yeah. So either umhlophe or umnyama or uyellow or unjani, but lokusalako singumfanekiso omunye wemuntu munye. Yeah. So kufanele sibe njani? Sibe munye. So kuhamba uyele uyobo, and the more uhamba uya somewhere ubona lokunye, ungakhona ukuthatha ubuye nako ukukusebenzisa. The more uhlangana nebantu le ukhona khona le kade okufundisa kona lokho uhlangana naye akufundise something, ubuye nako la kithi eSouth Africa usuka nako leli Sotho. Yes. So uya benefita somewhere somehow. Yeah. Nengcondo yakho ingasolibuke la eMbombela, so lwabona ubuke emgani waseMbombela kuphela. kuphela. Yebo, so lwabona iMbombela, wabona in thina sathi ukuthi ngiyabekisa sathi ukuthi imjumbula ukuthi siyawupheka bese sikuthi sihlala phansi nelitiya siyayi, but eNigeria bathi ukuthi liphalish. Yeah. So siyokwati njani singakafiki? Yeah. So the fact nje ukuthi lokuthi uyaphuma, Yeah. khona lo tokufunza ubuye nako nganene. Yeah. Yeah. No, nguva kahle isithandwa sami. Uyabona kuthini? Isithandwa sami lesi sihappy ngelo field workers ngawo onke emakhona noma ngabe utangithini ngiyabona ukuthi ufike khona usekhaya uhappy unethezekile. Isithandwa sami ngiyathi ngudistebile kuwokha khona namuhla kodwa ngiyabonga ukuthi umhloniphe siyende le podcast. Ngaphela vele bekumele bakwadi bantu ekugcineni ukuthi ungibani balokho bakubona lo sesosaba kwela mgwaqo ngibani. So I believe namhla nasebakubona abantu wathi ukuthi ungake Nkosi ke lona lo saba kwela mgwaqo guys. Nani mbona nimbambe ngesandla emgwaqweni. But isithandwa sami i-podcast yami nawe asibeke la khona uyochubeka phela uyohlanganisa ama-kilometers wakho. Unfortunately namuhla ngathi udawuba number 50 but it's okay. No, awungahlupheki ngoba overtake. Okay. Angithi nasengibuya ngiyagijima. Yeah. Nyalo ngisakhuphuka ngisababuka. Okay. Uba-check-a kancane. Mase ujika ziyajika izinto. Ngisayofaka ipetrol letuli. Yeah. Nangibuya ngidoba ngigijima. No, hayi nithi vele sesakadlali number 20 wakhe bathini top 20 ufuna nje kuyibamba akafuni kuyimosha yathi kuthini ithi ngingambambeleli mina na make sesithi #don't promise commit. #Mpumalanga's finest walking team. This is Lowveld Walkers podcast. Of course, this is your host, Rebecca Mdlele, signing out. Now, we'll be seeing you soon this coming Saturday at Platsak. It is woman empowerment work. Locally, we shall go to Mfazi Mbogoto, Kupina, bring stock sako to on that Saturday. Bring those samples, Nanibema Bugu, bring those books so that's Bandu Bato Buga Bugu in the best Fagali or Dalabo. This is your time to shine and and remember, we will be wearing our crowns. So Lowveld Workers will be selling those crowns. Ungazutiflupa uyathenga ama crown kashani. Buye kuseni imali utothenga khona lapha yaka Lowveld Workers. Of course, nandu baba nivumelekile ukuthi nithenge nize nisupporte i-team Lowveld Workers. Now 6 o'clock, the aerobics is starting, and right after the aerobics, the walk is officially starting. Mina nani asibonane khona Saturday. Bye.